kore ke hufanga mo he tala malo e whanua, ka mai ngahi tala whatapu ko tope, o ku whatapu atu pa me polokalamani ka atahe whainga maari e koe ni, ke whakahoko atoha mo polokalama mawahe koe ni pa mo e komiti pulelere i loa koe komiti PPLA, ai o ku mau heni i he whewhini ke whakahoko atu ai polokalama mawahe koe ni. Ki mo ai ko whiawhia peke tātai lere ki mo tolu ko toa pe, o ku mo kau mai ki he tau polokalama i he whewhini. Pe heka tiki mo tolu te mo toki lava mai o mamata i he polokalama koe ni, i ha o whainga maari e ku ate tai lerei, mo e taizai loto mawhana ke tiki mo tolu hono kotoa, ku amanaki koe ke tau whanonga atu i he polokalama koe ni i he whiawhini. Taimita tau be ko whiawhia ke tai lerei, ni koe i he komiti koe ni ku mau i heni i he whiawhini, koe ngā ke lava o whahoko atu ai polokalama koe ni i he whiawhini, ko ilo pe, ku heni pe mo e ko heni pa mo sea re o ko ia o e PPLA ka peli tau aalo pe foki ki sekretari se misi pe pe ki he angi matea ki lau hingoa o mau heni ke whakahoko atu e tau polokalama koe ni i he whiawhini pa mo e whakatawange pe kainga kumo ongo le rea te pe tau polokalama ka tik moto malo mo e tau mau e whiawhini ka tangata pe malo e ngā welahi pe mo e whaifatongia me tongan i he komiti ko ia ai purere ring mo hake whewea ke ai tunga kui ai a tongana i he whiawhini. Malo solo. Malo solo. Aku awe te. O ku whawhawhapito koe tū whoke he taini mi mahino ka te au koe taimi campaign i whoken. Toi peki wike taha mahalo pe a tau watu ki he whiri whare area o sepe wika hau wike hoko mai pe whahoko e whiri whare area. Pakulahe pe me ngai whatongia whahoko. He ni i koe ai kau whawhawhonga. Ka toa kau whawhawhonga. Lama ke nau mo ua he ngahi aahi ma ngahi mea pehe i he ngahi lolotonga ni. Ka koe ngak mo i heni i he whiawhini ke whakahoko ai polokalama kuni pe ko lote pe ke tuku atu ai whainga maari e koe ni ke teki mautolu ke lava ke whakakato ai whatongia koe e whiawhini. Koe ngā ke lava o atu koe whema upe whoko mahino ka te au ko o si Indotius ke kau whanongo koe komiti ni polokalama ni ai komiti pulelelei. Ka te tuku atu ke teki mautolu ke muhanga mua o mai ai kia maulakanga ko ia o e komiti lolotonga ke lava ke ilo i ai ai kai ngā pe tau hoko atu ai tau tala noa. Malo apito kau tangata o mai mua sekretari lama ki kui mai mua e kau maulakanga ko ngā ke tau hoko atu ai. Malo apito so mawhanga maari ka akame motuani ke patara noa. Ni ia pe ke ai polokalama ni mau ki pokutu ke mea ki le whiawhini. Ai a koe ka sepe ka ki whataranoa tu pe ka tukuwangi ke angi ke ne ka hoko atu
no ia te ko ia au la kanga ko ia ko ti na ko ni ko te ara ki pe solo ko te saha pe ku ke le pe komiti o tongan ya ki pa ho ko pe no le ka ha ni na au ku pa mo ku mau nga fa ni pa ko wa tongan ya ini pe pa mu e ke le ko wa ka no mo ni ko komiti ke le pe de ni ki fa ko le ko mo ai tengo ni de tu kwang e na bu ma ho ko mai ai ka me ni ko ko Malo bito sekitar mau fai kamari la pore pe ke ufa ngato tala papa ko son pagi ta mo ke ki fai kamari ko ni ke ufa hoko ate ka me mi pa ko ni pipi ela tu fo ko ndi ko me mi pa ko ni ka u pipi ela o ku se ai a ne pala ya me tonga tapfa toko ni ko kape me tonga tapwal sekretari ko se misi ambetau me tonga tapwal pe ko no toko ni ko anu pore tahi panga ko seini unga pe ko toko ni tahi panga ko mo are ahako ko angi ko motu ako ni faha ko macak lahingo ko toko ni angi ko kolofa Anton aya ku yai pe amboyongo fai fare o sepeti bakamilalo pe ambo siwa taufa solo ku feunga ka umbaula kanga pe ambo toko ngoful aya ku toko ni ku kakato pe ka umbaula kanga pe aku kau pe aku fai popo mo fai toko ni fu longi ako ni ya ilo ku o kai ko fai pe fatongi ako ni ko nga ko mautol ka ku fai fa lu fu ako nga ko le rei fa lu fu ai fonwa o tu ka me mi pai ako na ore tau e na to fo he fatongi ako ni ke pure le rei ya malo e fa fo ke pe ke skritari malo Ko tu ko ki mo ke hoko atu ko kore atu pe ke se misi ke kataki na hanga o to'o ene telefoni ki tu ako ngā ku whe pake o telefoni e ngā una fuwa ofi pe ku lahiange e ko ngā ke mahino ai e tānoa ka ku ki reo lahiange homo telefoni i he ke tau ngau e aki ko ngā kure asi e telefoni ko me na ngā ke se misi pa ko mahal te tau ngau e aki pe homo telefoni ka mo toki we i takai holope ke taimi ko e rea mai taha hango se misi ka ki asi mai ko ngā katau ngau e kia o kure lahi mai ko ngā ke lava o ongo mai ai polokalama ke tingi nau tolu mo ke eko ka mo ka taki pe ka ngā katau ki ngau e kwhi palani ko ke tau lere tuak ka ke fo ka hoko atu a se misi ko ngā ka mo toki ririu pe ke a telefoni malo malo sol tu maku malo ko tafaki pena ne fa ko mai angi no fa filo ki mai ko komiti be mo fa ko mai ka me pa ka ma blokanga ko komiti sol ka tui malo ko ke te hapu me ko tui malo tonte ke fa fo ke fa fo ke te ko ke hanga o tataki me peta ko kala ma Ai malo bito se mis ko ngak mahino ka tau e whanga mare ko ni ko si ui mai ai kau ma ola kanga ko ni ki
ke kau maolakanga ia o e komiti ko ia o e pulelelei. Koe hui atu pe se misi ke mo ke foki ki he ongo ki he angi pe mo e sea leo. Ko le tu ko tai ni mi ko ngā ke kakai ko na whanongo o ku fiha ai komiti ko ia ai pulelelei ko komiti pulelelei e fiha ko tonga lele he tai ni mi ko ngā pe ko tu ko ni tai ni mi ko ki mo tolu ko komiti fa mui ia pe ko komiti pe ia taha I ngā komiti o kulere ko ni he pulelelei. Ko ia. Malo pita sol. Te o toka kau ki talanoa pepe ki te mei he kamataanga ko ia no fotu umai komiti. Kono moni ko motuani na toki hu mai pe I he mahalo I he konga loto ko ia o e whataimi ko na fotu u e ko komiti. Na iai e kau mo ngai tangata na nau fotu e komiti ko ni. Ka ko tahani na toki hu mai pe ia I he mahalo ko whapupua I he konga loto ko ia no pasikono fotu e komiti. O toki mau whainga maari ai no na e whakope e whiri ki kau malokanga. I he wātaimi kona nau toki huma kau mai e komiti ko ni. Ai na e kepe kau malokanga ki mua, pena na e pe ngahi moua, ona ngahi moua ngahi mea ke kepe, ngahi uinga ke kepe, pena e mātounga I hono whiri e tō tahani, he komiti ke ne whaiwhatongia mai komiti e he lakanga ko e sigaritari. Pena u tari lelei pe e solo mahino apito pe hangi ko lau ko e oku where mo whafo ngahi patongia ia mo ngahi moa ke ka ko nomo ni I e taimi na na whiri e tō tahani ke hoko ki whatongia pa na kai ke te hano te whatare I e solo na mahuinga pito ke tō tahani ke tariangi ke komiti. Ko hi ko e kumahino ka te au ko e whai lau nei whahoko. Pa ko no ni ko tau mua ko e ngawe ko ni ke tau laki whai lau e tau mui. E te mui a kita ku te pore ki he ngawe ko ni. O tatau e pe I whatongia pa mga ngawe ko. Pa ku ofa mai pe pore mai he komiti ki te whahoko. Aia ko tala noa ia e solo me kamata ko e whautu mai ko e komiti. Pena e umbai o pena mau lere mai ai pe o ne hao e pe e wau mai ki he taimini. Neongo I he hala whanonga ko e ono whautu mai komiti nei ai pe whanki I tō kekehe ko ka pe ka upalpare ma nei pe ngai whanki I tō kekehe pe ngahi whangi palpare ma kekehe pe ka kono moni ka tono no whakangau pe ko ka mea ka koe ka kono moni ka tono no whakangau pe I he anga koe ana whahako e ngau pena maulere mai au mai ki he taimini ai ana ai ko tunga ko au mai ki he taimini o ka ke pehe e solo na pehe na ha ta pena ha tunga na au kei ko mate ko ha ko biti kana hange ko ngahi mea ko nai hoko he mea pa nai whenga pe e tonga ko ne komiti ke whahoko pe ai ngā ue ke mahino pe ku lava pe whahoko ma whatongia ki he lerei whalupua e whanua pa mono toko ni e kakai ke to nio whai toko ni e kakai ke uhi ke lava pe o tauhi pe e tau mua ko ni koi pa mo Koe. ngau e ko whahoko ko uhi pe ko lerei whalupua e whanua kata te whito ki koe nei mana ki mate at solo koe ki te whona hu mai ka koe ai koe konga na e kutala noa ki he nea umai koe taimini ko kono moni koe kumau koe ki he no fotu e komiti na
na e foto aki e pana no con istutone na e fa o pana e pahoko no ave ki he pureanga o le sisita e kuku mai ko o kau he komiti pana o ko ku mau ia e tai mo na ku mai ko ki komiti o a mai pe ki lo tonga ni e solo ku ke nga aki pe ai ko foi ke komiti tatau pe ko pe mal ko nga ka mau la kanga pe ku o ko nga hi li ki ai ka no mo ni ko sino ko komiti ku ke tu mau pe ai ko komiti tatau pe ko ma ko me ko na la ke ko mau la kanga pe ku o feli li waki e nga hi e to ke ana to apo ka no mo ni ko sino tatau pe ko komiti tatau pe ka ke u la ve ki ha ka pau ku ia ha te ngahi komiti e mea ke lawe ke ai solo ka ko te lawe pe ke mea ko mau ko hi ko me pe te lawe ke ai solo ka ke o ke mai no pe ke te au na e ngahi komiti i ngahi fonua muri i Amerika ko Nusila po pine pe mo Australia ka ke ngai komiti i ngai fonua muri ka ki tongani ko me pene ku mau i lo tongani ko komiti pe tu ke yang ka pau te ngai komiti me ke lava ke solo ko ka aku mau ya ka malo solo ka fo ke e malapito e se mis go fa malo he tarife hui ko ai ke tu he tai ni mi i ho mau komiti mo kata pe ko fenga pe ke tau lava fe mahino aki he programa ko hai o kune tataki le va tai ni ko hai kune taki ai komiti pipi ela i he tai ni mi ko hai ke mo tolo kune taki ko e komiti ko ya okay komiti ko na mo tolo io sabe ka ki tu wange mo tai mi ki he angi ki talanoa tu mo he tafatu ya ko tatau pe mau ka to pe ke wang pe ki pe mare angi ki hu ba ki talanoa tu solo sai pe ko ya sai abito ke anga pe ki ka pa ko ya kune tari mai fi ko ya pe ku fa abito ko ya ko ku lave ku mau tatau pe ka ko tu pe ku ki mau ki vai pe tai mi ko pe anga pe ki tai me angi o nga ke ki talanoa mai ta fa ko ya ko to ki hu ma nai anga hi ke ko ya ya madek ke magi hoko to ko e madek ko nga ke o mai mua tari ko ia ko hai o kune tataki ai komiti ko ne pipi e lai tai nimi. Ora bido solo pa ko tu ke feu ile re ya piton. Ulava o ki atu pe hatari. E la ve pe mo e feu i. Ke solo na kai fo ke u kaua wia ki ha fainga komiti pe ko ha fainga kulupu. Pe na uma ki fainga mari e ke u ha mo ka nga tangata ki fa ta hai kulupu ko ndi. Porque también con Hawaii que fataha solo ko lere ko fataha o fanongo pe ke anga e tataki ko fataha kuna talando ko no pure lere to ku hawe fonua pe ko fataosi ko fataha na pe he ko to ta ku ni hanga o taki pe pure i tau ki komiti ko otua ai ko ulunga nga faka otua pe ai pure lere i to ku hawe fonua pe na ku solo ko no moni e taimi ko ya na ku Ongo ia wea ko whakalata ia pe au fie au ia ke kau mai ke komiti he kumahino ka te au ta koe o tua ku ne tataki e komiti. Pe aku mahino pe ka te au fua peke tau whaahanga takua noa wafa o tua. Kana lawe to ko taha whi lawe i pe ana mo whakamo o isi o no tutuki ki he akau ko hinga ko tau tolu. Paka whi mea ia na fu mamafa ke whakau kausa. Ako sio au ke pulere i ko fua pe ia o ulunganga whaka otua.
E kula pe o tataki a ki tautolo e ofa, ko e whakataki, ko e whakamore more. Ko tai ngok mau talanoa i solo, mau talanoa tautolo, mau tolu ia, ki he ofa, ki he kauhou e iki, ko e tui, ko e hae, talango fuang, mau whai ki he konis tūtone. Mangai mea ko solo, ta e ano tatau, kai ke utu ia uia e tai ai hataha e tai pou ki ono pure i le rei e whonua. Pe ak whena pasi pe ia, pe amoe kaweinga, pe amoe tokataha kuni anga tatake ki kulupu ko ni mautui. Tai toi vei ua. O whai hono tatake ki mautolumbe i langi. Kai tuwang e pe ki he sea whaitaimi, te atu pe ha, te ki i tānaki mwa tokoni. Malo. Kore pe mua ki u whakamalo atu pe ngai tala whapapa ku o siona whai, kai whai atu pe ki laulan. Koe me kanu lawe ki ai angi o ku moni au pito. Kapau, o tau ngahi whenga ko toa pe, u tau whenga i he mamani u tau iai, o kapau e ika wai, a Sihova ko kotokula noa. Tako ko au na ko hao au ia ko mui mai e whafofonga koe na ko puas tupou, na puas ponoa. O mui mpego hao whanongo e koe haa koe pulele rei. Ana lawe atu koe he angi. Pea mui mai koe hao koe o whanongo koe ta koe pulele rei ia he anga. Hono pule i le rei ha mea pe ho tau whunuani. O kua pe pule. Koe pule kovi, mui pulele rei. Ai ko whaha e taha ko whaha i e whiri. Pa koe mea koe pa koe whiri koe a taha ko toa pe. He mamani koe i tongani he te mea. O tau ataina. Pe whiri ki he pule kovi, pe whiri ki he pule le rei. Ka koe ngahi nau ia o mai ke ni hanga tataki ake mea. O ua na iai ha taimi. Pa pehe o koe ha whahinga kakai kumautu ki ai. O taimi koe huai ki loto pe ngalo ki mautolu. E ki he e ta whaas koe pule kovi he whakangalo ki e pule le rei. A koe nā tula pehe kai whake utaki ha taha. Na i te ngi au he koe o tau pere ngesi whake e tau polkalama koe ni. He koe ne osko ni koe e tau talanoa koe ni solo. Koe where a komeni. Koe maa koe aho o kua mo whake he na talama e ku hoa ka te. O tiki alko kau he mea koe ia. He mea koe na koe o tiki alo kau ai. Pa koe talange. Iai. Pa ia ha mea ku le rei. O koe ko ha mea ia u whaingo fua. Kua pau ke tau maa whainga tae e tau tolu. Kai pe he mai he mea. Ka ngawa pe mua rea ko ni ke mahino. Pe he mai hoa ke te au. E kape koe moho whanau moau. Koe uhi koe whahinga tui ko ni koe pia ko kore pe ke kau mamata he o pe mo mea. E tau noa lelei pe mua. Aki lelei ta koe ku mau ta noa aki. Hoa na hoko e mau ki polkalama he mea. Hoa mea ten hanga ue siai ki mau tolu. Mahalo ka te koe taim ko ni te utu e fua ki aki he sikeritari ke ki hoko atu e solo. Malo. Malo te solo ko te ku mahalo ku mahino pe e ta whako ia he whatānoa ne whakao katuga ko tui mahalo tampi e whawhaka pe ke te koe ki tau hoka pe ki tau. Se mis ko tui mahalo koe whakau e ni ku mo o se hanga o mai. Pe ko tui mo mahino i pe ai tuunga koe ni kui ai komiti hange koe ngahi lakanga koe ni ku mo o se hanga ui mai. Ka ko tau te whita whoki ki he kaweinga koe pulelelei. Ko ngā koe ne mahu inga whoki ai kaweinga koe ne pulelelei. Ko loto ke u eke atu mua ai whehui koe ni ku o mai he ni ihi koe ni ku nau kau mai he polokalama. I he whaunga pe ku whaangau aki i he pia mea te au hen. Ke o atu mua ko ngā he ku hange whoka tau talanoa ki kau whare area. Tau pehe ke pule anga. Ko tau talanoa ke pule anga unau tau kawe e pulelelei. O ku whia mau he kakai e whanua, ke nau mamata ka nau tolu, o ku ata mai mea ki nau tolu ai pulelelei. Kau te nau malanga i mai pulelelei, kau koe ki ata mea ki nau tolu. O koe ngai whehui enu ku o mai, ko loto pe ke o atu, ka koe mea whaiteria pe a ki mau tolu, koe ne komiti, ko mau tolu enu mau komiti, pe te mau tari, pe e lava pe ke mau talamai, ke toki tari hapolokalama ke, pe tok pe ke toki whahasio ki ai. Ka tupe mo ke o atu e ngai whehui koe ni, he koe ngai whehui pe mea mau kau me mipa, o ku nauhanga o mai koe ni ke o atu. Koe whehui koe ni, te uhanga pe o ki hulu i atu pe,
ke mo wakai ke o mai ni e fifita I ka hif ke uhanga o ate fe ko ni ko na e ke mai pe o whakalao ko hai o whakalao I he komiti hono le sisita na kitala noa foki na e o sia no konstitutone ko le sisita pa ko e ke mai e fifita ke e ke mo ka mo tolu ke pe mo ilo ko hai o whakalao a hingoa whakalao na le sisita aki hange ke te ia o koe ke kau hata hai ki mo tolu he komiti homo hingoa mo tolu ia I he hingoa koe ngā hingoa na le sisita aki pe kua hatari ki ai e se misi pe kai koe taha ngā hi whehu ki ate au ia he kumei mei tatau pe ka ke toki tari wha ngā taha mai pe koe ngā na awaiwai ku koe ngā ke wawe e hono tari koe mea taha ko o mai e whiwhita hene na pe mai pe na e whai whakaku e AGM pe mo e whili lakanga koe ni uku hinga I homo ui he komiti ko tui mahalo koe o ku mahu inga pe whehu I koe ake o atu e se misi puko haha wakai ki ai. Koe, wala solo. Ko whamala teo ki ngai whehu ko tuku mai. O ku kai ke kovi ngai whehu ia solo ko mea rei e whahoko mai ngai whehu I ke whahatari ki ai. Ka kono mori solo te utari atu pe whatatau pe ki he mea konu ko mau. Hange pe ko lawe ko he ko matala ko ane nai. Ko mahalo ko konga loto o e foi vataimi kon ko I no fokotu tal mono fokotu e komiti ko foi vataimi na toki hu mai ai hanga o glave ane nai no hu mai na CIP ai komiti na o si e taimi ko ia ki na u fa ko ngahi fatongia ko ia na e pe komiti lo tonga e taimi ko ia ko mai ki he vataimi kon na tala no ki ai o fai ngahi whiriri waki e ngai lakanga. Ka kono moni e solo hange pe ko glave te tari whatata pe ki hanga ku mau. Ko tui pe toko ni ate ongo whafonga ko ni e he komiti. Ongo lakanga ko ni. Kono moni kai ke fulava o tari kakato atu e whehui kone a whiwhitai kai hifo. Ka tuku pe ke kono moni pe ko hinga pe aki pe ko ngā he kanko glave nei na toki hu mai pe awia ko ngā loto ai whataimi kon no whotu e komiti pe na kia ko fu ilo kano kato aku ia ki he ngahi makatunga ko na ko hi ko ngai nei ko hu ko ngā loto mai ko tui o koe kau memi pa he komiti ki mua tēnā ko tui tēnā lava na tolo o tari le refe hui koea hange ko ki nau tolu ta pepe ko ki nau tolu ko koe e ngai komiti lolo tonga I e taimi ko ia na nau raki kamatai mai kono fotu e pipila ko tui pe ko tui tēnā lava na tolo tari le reangi fe hui ia ka koe maha koe kai me pea e so te lava o lave atu ai ka tuke pasi peke hongo whafonga koe ni se abra mo ia. Ko ia malo bito semis e whawhawha bito e ka pau e ange pena kua hana tānaki mai ki he whehui kone na o mai ka tau hoko ta tolu ia ki. Kena toko nete ta. Ko ia. Malo bito solo ka e kore peke u lava pe toko ni atu pe lava toko ni atu ke whehui koe ni. Iya, kono moni foki solo koe komiti koe ni o ku osi resisita he pure angapa ku iahi mohono konstitutone. Pe koe kaumau lakanga ia solo koe aluatu mohau kai kei tu umau pe komiti ai pure lerei ia pa mohono konstitutone. Pe koutu he kai ke lava alu hataha ki tu o meha fatongia kua pau pe ke o mai hono fetongi e solo. Koe mea koe ke he whehui kou pe he ko o si whai ha whiri lahi pe ko ha whiri lakanga e toki whai e mea koe ia solo I tisema. Ka kou tui ko mautolu ko endi na e iai pe angi pe na e si imo ua pe angi pe u wholau pe ke lava tukuange fo isea ko ia e solo ko pau pe ke iai ke whiri mai ha taha ke hau o nofo he sea ko ia. Ka kono mo ni solo whamre ko e whiri lakanga pe ko e whiri lahi ko e lakanga o ku toki whai atu o taha I he tau. Pe aku toki whai I tisema. O tisema pēna ku toi pe mahina ua pe tau au ki ai pe a whai e whiri lakanga.
Tako mau tolu ko ni he taimi ni o ku mau omi pe ku hange ko lau solo ko e fatongia ai a alu moha tu ma upe Koi. Ko tui mahalo ki drop down ne ti matek ko tui ku ki drop down pe ne ti ka sai pe ko nuk tau ke I loto pe I he tau live he polo kalama ka pa I connected pe ne ti pe mo whaongo ma pe ke ilo I o ku connect pe ne ti. Ko tui mahalo ka inga mo ki taimi pe ko ngā ko ilo o ki topo pe ne ti me he komiti pe me tonga ka mo mana tu ko tau polo kalama foko ku o ku taimi pe o te mo fuhanga o tanu mia o madole ngai fe hui lahi au pito ko na ka tau toki ka si ang pe fa nga mari komiti ki atu na tari ke ya wat ka ting mo tol semis ke pe mo madaki pe fuka ka pe o ku ke motu mai pe homo laine o tiga ke koneki mai koneki mai pe pa mo ki whaongo mai ke lava o ke hoko to ake tau polo kalama I he whiawhini. Ko ti kui motol koe na mo toki hu tō mui mai o kou I he polo kalama pe a mo komiti purelelei pe me tonga eki ai o ku sea leo leo ai a ka peri tau a alo pe a sekeritari ai se misi pe a angilewa a mateaki lauhingoa. Ai koe kau me mi pai tolu o mo komiti ko ia pipi ela o ku mauheni ke whahoko ate polo kalama koe ni o whiawhini. Pe a neongo o ku te keke mo ui mai nau interneti o ku asipe o ke ilotoni pe nau ke ilotoni pe ka o ku te keke mo ui mai interneti ka ko kore pe ke tau kita I taimi pe ko ilo pe o ke taimi lahi pe ka pau mo ui mai nau interneti lava pe ke nau te foki mai ke hoko atu tau polo kalama I he whiawhini ka mo ki taimi mai pe ka atu pe tau ki ki foi hiva ke ngā ke nehanga o atu pe ki tau tolu mo tau talatala noa pe ngai whihui koe ni kumo o mai koe ni ku nailo toni. Ko ilo koe palapalma ke ko tiku mo lau pe o mamata mai ki he taimi ko puffing ai koe ai interneti mahino lewa ku kai ke fu mālohi ne ke whenga ke lava mau foi haivi mālohi ke lava o ata mai pe lava hoko to aki tau polo kalama I he whiawhini. Ko nau wakai pena e whihui na mo o mai koe pe kuna I tonga pe I muri ka ko ilo koe komit ka toa ko niu nau I tonga ka toa I he semis malo da lau kon ko si lava pe mo koneki mai I he Koia solo na e peki palapare mai he neti ako ma ki me fa technical pe ka ko ni ku foki me. koia Pa foka peki ta foka. koia malu sai mahino umea ko ni ko tau tari mai ka tau hoko mo koe e whihui na o mai pe gua ha mo candidate pe ko hataha o kumo pe kono whakarea taha pe guai ha kau whakafo kau candidate I he whiri wharea o kumo hange koe ni kumo recommend pe kumo endorse toko taha ko ia pe kumo sa I ai kumo pōpou ki ai koe kau candidate ia o kunau me align nau ngahi kawenga koe kunau malanga I pe mo e kawenga koe a guai ha mo komiti e pulelelei kanai taha ni hanga whihui mai ko tui pe ko pangpang ke u eke tuange pe guai ha mo candidate pe he I whalarea ka kou whakalahe pe whihui ke taki mahino ange pe guai ha ni I he kau candidate koe ni e toko taha fitu I he ngahi wahe taha fitu o kunau
o mo po ki ai o me iofi pe align na u kavinga nga we pe mo e kavinga ko ia pulele e se miske wat pe ka de ko ka to ki angreva ki he angi pe mo e se leo Koia. Malo solo pa ko fa malo at ke fe i ko ni ko ka ni fe le le ya ki to pe. Ke fai ha tari ki ai mo fa tala no. Ko ki mo pe pa hoko atu ki he kau quantity. Te ki tala no atu pe i he ngahi matuunga. E lava ke ni tataki mai o toki au mai ki he pahinga koeni e kau quantity. E toki whakatala noa tai angi. Ka te ura tāna pe solo me ngahi matuunga pe e whanonga mai koe no ngā ue komiti o au mai ki rorotonga ni e. Koe anga mahe ni foki e solo i he lere mai koe ngahi ngā ue whapoikare. Nei anga mahe ni aki hono ai ko tau whiri kotoa pe o ku tau whita ngai pāti o ku nau hanga tuku mai e naurisi. Ko naurisi a ku nau tau pehe ku nau hanga neimi mai pe ku nau hanga tuhu i pau mai nau kau quantity ki he o ku nau whakafoponga i pāti ko ia. Ka te whatanoa pe me he mātunga ko ia. Koe kamata mai koe komiti o au mai koe ki he i ono halanga whahoko koe ngā ue o au mai ki he lolotonga ni. Nei whahoko pe ngā ue komiti aki ngahi mea fua pa moe ngahi whaunga ke lava o whahoko aki hono siofi kau quantity pa mo peo no sidi kau quantity ke tau pehe kuna whiunga ki he tau wharea lea. Ka koe i hene au mai koe ki he lolotonga ni e solo. Ai aku koe ki liliu lah, liliu ke he ki liliu si i me iai me he whaunga ngā mahe ni e. Ai a koe hanka mea koe nau lawe ki ai ki mua, koe whaunga ngā mahe ni whoki koe pau ke tuku mai he pāti kotoa pe nau. Tau pe koe ke tau te whoki ke whakalau e tau rei whapātika koe tau osi kamata ngā oe aki mai pe whoki. Mea ka koe au ka ke he lolotonga ni o koe ki ririu koe me ai o ku ne au mai whatongia e komiti pa mo ngā oe na mau whahoko. Ne tutune e komiti ke he kai ke hanga he e pāti ia o tuhu i pau hatoko taha ni a wāhenga. Ka koe aia koe a whakatuku koe e tutune e komiti o ku whaampe komiti ke mautala noa atu pe i he whakakaukau koe hange penia ha recommendation e komiti o ku tuku atu ke papiriki i he kakai e whanua. Koe aia pa koe kono moni koe ke mbaba o pita whakakaukau te mahanga tuhu i pau atu koe toko tahae o kune whafoponga ai wahenga koe i he pāti koe pāti koe patoa, pāti koe PPL o ku mbaba o pita whakaukau me ai. Te mautala noa pe solo hange ko whalawe nei ki koe hange koe mau recommendation pe a mau tolu. E anga e mau sio pa mo ngā ue ne mau whakahoko. O au mai ke lolotonga ni. Pa koe ai kono koe awhanga tukue ni ku au ki ai he whaitutune komiti. He kai ke tuhu i pau hataha. Me a wahenga. Ka te mautala noa pe i he mau recommendation ko hai o ku whatatau ke mau ngā ue nei whakahoko. Koe hai ai ofi taha ka moe toko taha tau pehe ku kāu mo whiunga i ea ngā pea e mausio ai komiti ki he ngahi wahenga taktaha
ka kono afa tuku e solo ko taumua ko whakaukau ono ririu e whonga ko ni ko hi ke mautuku atu pe ko mau ko hangi ko mau rekomeni atu pe ai kakai mau pe he o ku whatatau ke mau ngau na whako o ku nau tau mo whiunga ke hanga mau sio pa whatatau pe mo ngai mea fua ne mau ngau e aki ka kono whakatoa e solo ko mau recommendation ni o tukai te ke kakai ke nau hanga o whakatuku ko ia whangatuku e toki a whangatuku e kakai i November ka koe ke mau ka kono mo ni koe ke hanga he komiti o tui paua tato ko taha ki te mo o mai a hai me i wahenga whiha mo ko hai me i wahenga whiha ke mo o mai a ngai whakakau pe i kai mori ke mama o ko wea whakakau pe he ai ka ke ko ta whake te ola whata noa toi ka te u taimi ko ni te u tokuange ki he angi ke ne hoko ate e tala noa mo au pe ki he ne whata noa mai he kau ngahi ngoa ko ni ku no pe he pa mau recommendation ya ki he fili no de maloso Malo pito semis ada ki afe ai ki a kaperi ko nga ki ika ki a mateaki ko nga ke ne hanga o mai ai e tari mai fe goni o mai goni pano pe ai ha mo ni hi ku mo popo ki ai i nga hi wa hinga o ku wofi e nau kavinga nga we i ho mo kavinga nga we ko pulelele malo bito sol ma whenga marie ako kore pe ke ulo tola hi whiunga pe ke ulawa pe o whakama opo atu e tuunga ngā ue ai komiti e solo koe ko hamea whaingofua eni he koe mei koe tau eni e taha pe ua e mau whanonga mai tu au mai e mau ngā ue whakataha pe a mo e kau whakafofonga e ne whai mai e mau ngā ue ne whakaukau ai e komiti ke awe hawhangi komiti ki he ngahi wāhenga ke nauhanga o mai o hai e toko taha te ne hanga whafofonga ki nau tolu. Pe more ke mama o koe o atu koe ni ko hinga koe pehe koe whakakaukau ia a mau tolu koe komiti. Ka koe whangaki komiti koe o e whangi wāhenga o nau tolu na nauhonga o mai e kakai koe ni. Pea kou whangepe koe whamatala koe e skeitari, o kai ke pehe ia solo ke mautuhu ia koe ni ke whiri ai kakai i kai. Tau ataina pe kakai pe te nau whiri ai pe i kai, ka koe anga ia e mau savea mo e mau ki whakama opo, i he mau ngā ue mai he tau e taha mo e konga pe koe tau e ua koe ni. Ate me whakatata koe ni e solo, o koe ki komiti i wāhenga i tonga tapu uluaki. Pea ko nau tolu na nau hanga whakotu mai e hingoa koe ni, ke hoko ia koe toko taha, ke maulawa o ngā ui whakataha pea moia, o ka pau e tōki lot. Aia nei hanga he wahenga uluaki o whakotu mai e hingoa se aspo hiwa. Pea ku solo kai ke toi aha mau whiri a mau tolu he koe ngā koe whiri a e wahenga. Pea kai ke mau toi pehe mau tolu ke mau hanga whakatarea, he koe wahenga unau ilo pe ai kakai, o ku nau whengawe aki mo nau tolu. Ai aku hanga he wahenga uluaki o mai hingoa se aspo hiwa. Ya ko kore whamore pe ke he kau mamata mo e kau whanongo. Na pehe ku mau pehe koe whiri a komiti i kai. Ange ko lawe wai pe whangi wahenga he whangi. Ko loto pe au ia koe tonga tapu ua e solo. Koe komiti ai pa ku nau o mai pe nau tolu ia hingoa koe ni o pingi whasi. Ai aku o mai ia he komiti koe ni tonga tapu ua. Ako hange pe koe whamatala koe atu pe mau tolu ia e ngahi kakai o mai he wahenga. Pa koe mea tau ataina ia kakai. Pe te nau whiri ai pe ikai. Ka koe anga e mau whakaukau. Koe tonga tapu tolu ko mai he komiti koe a tonga tapu tolu. Ai koe hinga. Ke puera ilolahia. O hingo ai ako mai e tonga tapu tolu. Pea ko whakapapalahi pe solo he kai ke te uhanga pe o atu mea mooni. O mai e tonga tapu wha a isipulu.
koe nau whafofonga ia pia mei tonga tapu wha. Ko tonga tapu nima ku nau o mai pia Isaac Walueke. Ai aku o si whai pe talanoa ki a he kau kakai koe nipa ku nau. Ai whai pe whakatalanoa talange. Ka iaha neimi ho nau hingoa ka ukai ke pehe ke tuhu ia koe timi a PPLA. Koe kakai pe na e mai he whangi komiti koe ni pe hui pe ki nau tolu pa kau ataina pe kakai ia pe te nau whiria pe kai. Koe tonga tapu ono e solo koe hingoa koe se peti wakameilalo. Koe tonga tapu fitu ko Paula Piveni Piukala. Koe tonga tapu walu ko Poas Fonua. Koe tonga tapu hiwa ko Te Vita Tukunga. Koe tonga tapu hongofulu ko Kaperi Moritoni Lanumata. Solo hange pe ko ku whakalave ko tuipe i te ngi au whaahinga. Ka ko lotolahi pe ke u oatu pe ai ngahi hingoa ku o mai pe he whanki ko miti ko o e wāhenga. Ko ewa tahataha ko Daniela Fusmalohi. Ko hapai tahaua ko Sione Finau Tapu. Ko haapai tahatolu ko Siwa Taufa. Ko wawau tahafa ko Tuamerie Topui. Ko e wawau tahanima ko Alani. Ko e tahaono na ke ki hanga tahaya o mai ha hingoa pe mi tahaono. Pea ko taha fitu rewa ko Lata Tangi Mana. Ange pe ko whatalanoa e solo. Ko whamore pe ke kau mamata. Ko tui ko e kakai pe ni na e lawa he whanki ko miti ko e o ngahi wāhenga o neimi mai. Ko loto pe au ke ula watu ko mea tau ataina pe e kakai. Pe te nau whiri ai pe ikai ka ko hange pe ko whamalala. Au kai ko ha timi e nia ke pehe ko whiri he pipi e la ko e timi. Ko e angaia e mau savea mo e whakamaapo opo. I he mau whanonga mai koe ni he tau e taha me tau e ua. Ko loto ko e olai e mau ngā ue ko loto pe ke oat. E whanonga mai pe ke e kakai. Ko e hingoa pen ko o mai he whanki komiti ke ulawa o laua tu solo. Malo ko mea pe e taimin solo o teu ki ngata heka ki pasi pe ke skritari. Malo. Malo pito. Ai o mai koe ai nihi koe ni ko mohanga o fotu mai ke koe nihi he ni ko mo poupou ki ai o ngā kume tatau e nau kawenga ngā ue pia mo ki mo tolu pule lelei o ku o loto ke watu mo ki wheu i gani se misi koe wheu gani o ku toto o hake pe heni he tau polkalama hange koe wheu ko mai me loto me he kau mamata na osmahino pe i he pulelelei, he komiti pulelelei, te kia koe ke mo hanga o hoko mai koe kau me mipa, te mo ulaki poupou, ai pule anga koe ni he lolotonga, ko kinau tolu na nau tau kawe e pulelelei o wao mai koe ni ke osi koe ni, o wao koe ni ke he teu ke whai whiri, ai a koe toko fitu ai, ai kau whafafonga kakai, na nau tataki, ai pule anga, ke ngawe ake pure lelei i loto. Koe whehui ko loto ke oat ke mo tari mai, o kuiai e kau minista he pure anga koe ne pure lelei, o kai ki asi mai ho nau hingoa, i ho mo lisi koe ni ko mai, tonga tapu wha, ai a ko mateni tapu eluelu, ko tonga tapu ewa hapai tahaua, ai a ku kai ke mo whakaua e mo are whinau, Tako maha ko toi ko foi tako wai ko o kai ke o kuma miss outi pe mi he timi ko ni i he i puri anga ko ni lo tonga tai ni mi ka de watu mo ke fai maha tala no kai pe ko mo oni na ia ha ko me e na tu ko ki ai ai komiti pure lelei ke o de mo fra hingo hata ko nga he to ta pe e te mo tu hi fo kantidate ko e pe lo mama ia dai me o se ko pai ko fil fare area pe ko u ki ai pena i totonu ke mo popo ai ka taki ko ni toko fitu kuna i loto he pure anga ko nga he kuna tau ka ve ai pure lelei. Koe, malo pito solo.
Paku saya pita pe fehu ia no mai. Ke whenga pe ke whahatari atu whakatau ki he mea kon te ola watari atu. Pakai ha toe te toki la pe ke pasi ki he sea. Ke hano ki taimi ke tānaki mai e ta whako ia. Whapapalahi ke whehui e solo ko tu ke whehui mau inga pitoeni. Ka te utupe ke hango kulawe. E tupe ke whakatala noa tupe whatatau ki he mauan motuani. Ke te au he ku ne toki ospe foke whakatala noa angi ki hinga hingoa kona e tuku mai. Pa moe whakatala noa ka ne nai e solo nau whakatala noa nau hanga whamamawhai e whakakaukau koe kai ke neini ha kantiteiti tau pehe ke tuhu i pau maha kantiteiti ki a wahenga. Ka koe whakatatau ke hangi koe mena i lawa ki ai angi. Koe ngahi, nei ai ngahi komiti wahenga, wahenga whaki komiti iki. Pea ne nau whahako tau ataina pe nau tolu e nau ngā ue. Pe ne nau lawa rewa nau tolu ia o mai, ai ngahi hingoa o mai ki loto ke komiti. O maulawa si o ki ai. Ka koe lawe koe ne nai e me nau whatala noa ki ai. Koe nau hanga whamamawha i solo koe mea koe ni koe ke mauhanga o point out i hataha pe koe no tau pehe ke mauhanga o tuhu i pau e. Koe mea nau whamamawha kai whakakau i tala noa koe foi hangi pena foi recommendation pe a mautolo koe mau recommend peni whatatau ki he ngāua nai whakahoko pamoeanga e mausio pamoeanga e wakai e ngahi wahenga pamoe nau ngahi savea nau ngahi ngāua nai whakahoko o lava o mai ke komiti o lava kone o mau ani kono mau lava o tuku atu i he whiawhini. Ka koe mea toko whamamawha kei whakakau solo koe e whatala noa koe recommend i penia. Ko mau hanga pe matolo o recommend i atu i heanga e mau sio mau whakakau. Kana o si whamahino pe ane nai koe au whakatuku koe ni recommendation koe ni o tuku atu koe kakai kona tō te nau hanga whaitutuni mo nau whakatuku tau pe ke nau hanga finalize e tutuni koe ni. Kona koe kakai pe aku nau whaitutuni ke nau hanga finalize e tutuni koe. Unga whakaukau koe ni. Ai koe mea pete te ulawa whatanoa tai solo ka koe no moni ko whapapalahi tō tākana ni mea whihui koe ia. Pa moe whihui ka tupe ke uki tuanga taimi ki he seare re o ke ne tāno ki taimi ke tānaki mai he tawhako ia. Malo. Solo. Whamalo au ki he hui whakawhawha kua. Mana tui koe ui koe ai pulelere i. O kai koe mo ni, koe anga pe whakakau. A koe hanko te hui koe nai mea. Koe taimi koe e tā tuku ai, pe koe hanko lau koe mea koe tuki e fu i whao. I he taimi u wauti ai kau mea. O hange pe whapapalahi ke te hui. Ka oku i ai, a toko tāko toa pe mone kau mui. O kui ai mui a māteni, ko whapapalahi puto ka māteni, hange ko moare mo mea. Ka koe si kakai e na nau, o mai e nau whakakau. Koe nau whafofonga e pako, e tari lele ia i he pule lele i. Ke awe koe angai e nau whakakau. Ka e toki, mahino mea katoa ia, he taimi koe i aho wanoa. E whaia ki he voti ko hai toko lahi. E toki mau mea e mo ni e mea ka koe anga peka kore whamore mahala pe wofet pe utari, e ngai whihui koe mai, malo e mawhanga maari e. Kau mono angi angi. Malo apito, tōn sea. Solo, more. Te ki hawa tupe. Koe na e whainga tā foki e solo ke lava whai e whakaukau koe ni. Ka koe uhinga he koe tāu e tāme me tāu e ua e whetakai mai mo e whakakaukau koe ni. Ke whai e whakotu e whangi i komiti e ngai wāhenga. Pena e whai e le rea tuka nautolo o whakatangi. Ka whakotu e whangi i komiti pe talanga nautolo.
Koe ha koe loto koe kakai o e wahenga, koe ia e neimi. Wau ke mo menit whakaosi koe ni solo, ai pehe e komiti ke whakau pe o wahenga pe nai ave falala mo amanaki ka nau tolu, ke nau whakahoko mai e ngā ue pia koe, hauen ke mo menit whakaosi ko ai ke mau whakaau e fo i pulu, o ku whaingata ke whakaau e fo i pulu e solo. Age, a koutou pe mahalo e ia ngahi tau e laku mai, a ku mau kore pe ai poupou pa mo e tokoni e kakai, lava pe ho mau whatongia o whakakakato. Pea koe lerei taha pene e mau anga e mau whakaukau, pea mo e ngau e mai e komiti he taulahi. Kai ke he solo, nei pe kau tangata iloa na nau lerei mai e fo iama mo e pulu koe ni, pea koe me apango ia e umai ka tiki mau tolu ko mau whakaau e te pi, pa ku mau fia pe ke mau hanga whakaau e fo i pulu koe ni. Malo solo. Malo pito. Ko ti mahalo ko e whaosinga ni tau proklama ko ngaka tau taimi. Ko ti watu peha ki whiwhiu e taha whaosi ke lava ke whaosi a ke tau proklama. Ko e haharewa ho mo wongo i ko e lisi ko ni e kakai ko ni omi me wahenga toko taha ono ko ni. Ko e haharewa ho mo wongo i ki he whiri. I he mo wakai ki ai engari whainga maari e pe toko taha ono ko ni ko o mai me ngahi wahenga ka teki mo tolu. Pe ko e tuku atu pe ka teki nau tolu. Ka koe mea pe e kakai ke nau toki. Tau toki sio pe he ahau anoa o nove ma. Ke tu ai flika ko haha mo wongo i ko ia. Ki he tu koe he taini mi. Toi pe wike taha. Pe a whahau koe tau whiri. A te watu pe pa kone e lava pe whiwhiu ko ia. Pa tau whiunga i he whiawhini. Palo te solo pa ko whamalo he whenga maari ka nik te mau ke te lava whata whakatala noa e hui ko ia. Maka nomo ni e solo te u ki tala noa taimsi atu pe pa te u toki pasi ki he ngo maulakanga koe ke na te pita noa wha osia te ya. Ko nomo ni e whatatau ki he whiu e solo. Ko nomo ni ko ngā whaka e pure le rei o ki ko ngā whaka e pure le rei o ke hangi ko lawe kane e angi ane nei. Ko tataki ko taki ki he ngawe ko ni ku na mau tuku koto pe ki he otomasi ki ne tataki mai. Pea kai mau tui me mau falala lahi a pito ne toko lahi a pito ki ngawe ko ni e solo. Pea mau i ne pehe ku mau hauko pe mau le taha. Paha mau le taha ki mau lawa hauko. E lava o aonga pea mo ma paola le lei ki mai fonua pa mo kai fonua e solo ko me pe mo fa po ka kono mo ni ki te mo tolu ai komiti yanga mau ngoi tawa tai na mau o ke pe mau falala pe ta mo lo to la pe ke fa hoko e nga ko ni o ke pe ai amana klei ki he te whiri kone whahako. E koe mau tui lahi e hangi ko mena o la gane lai. Koe tui lahi e tongan lahi e ki e ngā ue kone whahako pa moi. Tau e whito ki te whiri kone whahako i novema. Pako ki mea pe te o lawa lawi atu ki e solo ka wang whanga maari ki hong. Ola kana sa ni. Alo tenis. Ok. Pama popo. Amo pito e solo, e lava whoki mai. Au tui pe mahalo ko e whamore at pewia ke kau ngā whanonga mo kau candidate koe. E mau lava o lawe at ke ngahi ngoa koe ni. Ka koe hange koe lau e solo. O kwhai e lotu lahi pe mo au kai. O ngā koe ta mua ngā au e pe o e purere rei koe pure ile rei e tuku hau e whanua. A koutou I mahalo koe ka venga ngā au e ia kua whai hono lotua mo hono whailau na e whakatō whoki I Vesfolofola ke whai pia mea e whakamaunga ai a pehe koe ofa ke o tua pa koe ua koe ofa ke kaunga api.
ako tui ko e kaunga api ki na tolu ko maulalo e tau lava o ke e tau ofa mo e tau tokoni ako tui e solo ko malo apito e mau whenga marie pa ko ofala ya apito ke kau kanji teiti mo e tala monu ka te na tolu ofa pe ke o hoko e mau por kalama ke o sia ya whenga whakakau kau mau ko famore more atu pe ka pa ko ha mau tono no e komiti ya mo e whakau kau ko atu ka ko tui ko ngata anga en solo malo pete tau hoko atu pe tau por kalama mo e ofala ya tu malo apito mau whenga marie Malo apito. Solo. Io. Oi. Ko famalo te ko famore ki he kamamata ko ya ngai ai me ko sport ko ai me e tau mai ya e lava ke ave whakafufonga e ua mea wahenga ko e whakaukau e kakai pau ke mamui peki ai o whiunga mo i pulelele ka kono anga whanga tupu e toki whakaosia he aho wanoa malo apu te mawhanga maria ko maha o whalahi ke tiko malo apu te mawbolkala mawhafofa malo apito Whamalo lahi atu ka teki mautolo. Kau tangata. Komiti ai pulelelei i he lava koe ke whakahoko e tau polokalama koe i he whiawhini pa ko tui ku lava polokalama koe ka hamea whainga fua eni homo lava mai ke whakahoko e polokalama ka ko whamalo lahi atu mo whiwhaha peke ilo ki nau tolo kuna mamata he polokalama koe ni o ku sponsor pe ia e he komiti pulelelei pe totongi pe ia e he komiti pulelelei ke whakahoko e polokalama koe ni Pero whampena e ongolere ia tu ai ngahi whatalanoa koe ni kuwhai. O ku kei lahi apita pe ngahi whiheu i se misi i loto o ku o mai i he ni ihi koe ni. O ku nau mai e whiheu i tatau te whito pe mahalo ki he ni ihi. Na mou kau whataha i he purelele i ka ku nau o mai e ngahi whiheu i koe ni ke whahoko atu. Ka koe ngaka tau taimi kai ke lava ke whakakata. Ko tui ko tau polokalama hoko. E lava ke toki whai ha no o atu ngai whihu i ko ia ka tiki motolu. Ka wha maa lo lahi atu ka tiki motolu. Ka pāku te hamea o ke whi wha maa popo aki i semis. Ka tiki tuku atu pe ka tau toki maa wahe poni. Ia malo solo kau ki te pe ki tuang pe ki hangi ki ni whakamapopo mo e pe ki mea ki tokanga ki eiki. Ki whakaosi ki apu whakapa. Ki mua patata ki. Ko ia malo mate. Ia. Malo apito e te whoki mai o mai ki whainga maare whakaosi ki. Ni pa ko loto pe ke u ki whakamapopo atu pe polo kalama e whiawhini. Ko i ngāwe lahi moni e solo na e whai he komiti. Ia nau wau pe o wau katuunga ku nau hanga o tamai e stika. Kai pehe ki he kepi, ai purererei, ke lawa tufa pe ia ki taha pe tongani. Ke au e popo aki ko e purererei. Pea solo ko lawe i mai pe ko e whankihi stika iki ko e ni. Na e o tamai na e ki foi stika iki peheni e toluafe. Pea koe tau mua pea solo koe tufa pea ke kakai, ke nau ke au at peki ai koe purererei. O ku iai pea moe whanki ko a stika e solo to e lalahi angeia, alo ke lawe i mai pe koe stika koe ni, o ku peunga pa moe stika e wafe, na e ota mai. Aia e solo koe stika koe ni o ku paanga nima, ke whakauta mai pe ke stika, nai ota mai ke whakatau at ke kakai. Ko he whangistika koe nau hanga ko ula ki aia ke solo kai ke whakatau ia. O ku tuwha tai kotongu pia ka taha peku ni whiema. Ka koutu ke mau ki whakamore, e lawa to oba me whangistika koe. Upanga pe nima stika koe so. Aia kono whakaosi pe solo na mau ota mai pia moe kepi. Tohi pe ai purererei. Ai koe so koe purererei pe. Ai koe kepi koe ni o ku paanga peia e hongo fulu ki he kakai. Ai na e osi ota e asleria e kepi pe na iai pe mo e falani na e pako toi pe ka pana mo sio he tau ko ni anu sila pe mo tonga he matematonga. Lahi abito kakai na nau tui e kepi ko ni. Ka koe solo koe whakama opo peia. Ka paurewa koe a he taha ku ne fiema. Ya wate kepi ko ni pe mo stika ko ni ko fangi stika iki o ku tufa tai totongi peia
Pa koe peki fika telefoni hene e komiti, koe walu whaua, ua noa whaso. Ka koe hataha kune fie mau e kepi koe ni, pia mo e stiga koe ni, e lava peo whetu utaki mai ke komiti, ke lava o atu. Ka koe tu soro kono whamapopo koe o whalahi atu, pia malo apito e polokalama, ka koe tu i koe ngā tāin, e hoko atu pe tau polokalama, malo apito soro. Pamalo atu ka teki mautolo, lava le rei koe tau polokalama i whiawhini, pamalo atu ki he sea leo ka peri tau alo, pe ke sekeritari, ke semes, pe pe fo ki he angi, ma te aki lau hingoa, i he lava koe ke kamata ai polokalama koe ni, ke whahoko e polokalama o e whiawhini. Pamalo atu ka teki mautolo ka inga, homo kei mamatai mai tau polokalama, lava ke ikuna ai polokalama koe e whiawhini, ka mo mau hapou le rei, tau toki hoko atu, i he ngahi polokalama o toe ke hoko mai i he toe ngai wikeni. Alo, Pito. Aloha, Pito.